Ćao svima ljudi, ovdje Messi, danas ćemo igrati Draft Simulator. Danas neće biti edita, pošto nemam vremena se izedita. Moram ga izbaciti večeras, a prva sam smjena moram rano leći. Želite što čujete, pošto paljem je Nickelodeon, mislim smanjivati za njim je daljinski. Naravno, evo ga konekcija. Suarez, naravno. Imamo Suti, imamo Rve, imamo najjača formacija. Vidal, Alexi. No, Alex. Imamo nekog sklapa Suarez. Uzet ćemo Bešća. Pošto Bešć je pošao. Nema linka, ali... Jedan brži draft, ćemo samo jedan, pošto ja stvarno nemam vremena. Ili će Španac, ili će ova liga, ili će ona, nešto će biti. Ja sam rekao. Ću uzeti Brava, pošto meni najčikana. Poslije Ter Štegera. Ful Marcelo, znamo da tu ima narkoberija. Jednu zovu. U jednoj igrici. Narkoberi. Meni to smiju. I ne igrač. Ćemo Hrvata. Fuj. Fuj, gledam vama ove budale. Oko mu se mrda. Če da ispadne bljak. Život se smuči. I nemamo igrača. Što nisam dozvao Brazilca? I ljudi, to je to za ovaj klip, čao.